Korang jom kita balik. Pasal korang nak balik dulu and nak pergi ambil telefon dulu korang. Jom kita balik dulu. Penat. Kita jogging balik. Jom korang balik. Kita kena balik korang. Aduh kaki sakit. Aduh kaki sakit. Jom kita balik dulu and kita tengok phone sat. Jogging lagi korang. Kita bawa korang jogging. Tapi jogging kat sini je lah. Pulang maksud saya dan balik. Kaki saya sakit. Tolong. Tak boleh jogging ni pun sakit lagi korang. Aduh. Kita balik sat dulu. Okay korang? Kita jumpa sat lagi. Okay? Bye. Korang sebelum panas. Kita balik dulu jogging. Kita nak tunjuk kat korang yang saya jogging. Tapi saya nak jogging saya tak ada cakap. Jogging dulu. Sakit. Aduh. Kaki sakit. Tak boleh dah jogging korang. Kaki sakit korang. Kita jumpa nanti, okay, next video, okay korang. Kita jangan lupa like and subscribe and like and share korang tau. Kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Jangan lupa like and subscribe and like and share tau korang. Bye. Tidak sampai dah. Umur saya ujung sana je korang. Kita jumpa lagi, okay. Bye.